Baš je fora to, baš fora kako smo mi to našli na internetu da to postoji, taj hack. Je li to hack? Pa ja ne znam. Chainsaw hack. Oni to zovu Mil. Alaskan mil, kao zašto na Da. Aljasci Kao možeš koriste. di god srušiš drvo, možeš si to sa motorkom izrezati. Ma to mi je baš cool. Sam ne znam još šta ćemo s tim. Nešto ćemo. Pa možemo napraviti klupe po šumskom vrtu. Ako ih nećemo obrađivati. Sad ih malo zagladimo i štaš bolje. Nadživjet će nas. Što ti ne bi bilo žao staviti to u šumski vrt kao klupu? Ne, pa kako Nego ti bi mi bilo bilo žao. žao? Pa to je naš šumski vrt koji će stotinama godina rasti i ovo će biti dio toga, šta? I ptice će ti srati po tomu, mačke grebati, roda će ti doći. Roda će doći. Šta će Roda napraviti klupi? A ovo toksično mačje govno, kiselo, Toksično društvo. ono od oraha napravi kako se zove ometkano drvo? Kad se maca pokaka po orahu, nastane jelovina. Ajoj. Možemo gazišta za stepenice napraviti. Da, to je za gazišta. Koliko ti je trebalo da spiliš to? 2 dana. Ma nije 2 dana. Pa dobro, ne kažeš toga 2 dana. Da, to može svašta znači 2 dana. U satima reći. Ja mislim da mi trebalo po 15 minuta za jedan ovaj presjek. Aha. Bilo ih je 5, 6. I kak je lijep orah u sredini. Sad će vidjeti kad skinem ovu planku kako je baš dobro izgleda. Jezgra. Da, u sredini izgleda. Baš mi je smiješno kako se razdvoje. I nadzornici radova došli su provjeriti stvar. Da. Još kad sam gleda gdje može skočiti na koju plohu. Što više to bolje. I kak je krasan unutra. Je. Rekla si kak je super na YouTube-u, kao što su nas inspirirali Alaščani. Tak reću stanovnici Alaske, Alaščani. Alaščanini su nas inspirirali da... Alaskanjani. Alaskitasi. Oni su nas inspirirali da napravimo doma pilanu od motorne pile. Pa meni je to fora, sad još kad bi imali više drveća da još toga ispilimo, ali kad ne znam trenutno šta bi s tim, nekak su to baš masivni komadi. Da, pa oni se smanje. Lako je, ja sam ti taj tip stolara koji od većih drveća radi manje drveća. Pa i od manjih radiš veće. Od dugačkih daski radim kratke daske.